Welcome all passengers. Thank you for choosing Unity Records Airways. This is your captain speaking. We are about to take you to the heart of the islands, Satui Fold. Please fasten your seatbelts. Enjoy the ride. Lungoi tino lo walo kaya oe me mafaita ulefe tu olelangi pesenga lo wingo abea e matangi iole nu ule na foa ina mailelangi wapei oe o se tupua ya isamo ifoa ele tupula ngala lova oa a efia mantino sa uya satu ifou olo uwingo la uiloa tanga Oi satu ya unanga sama Samoa asa ana tagita ole ni bahasa na mepa susulu oi ile anganga a epia cielo unu le peacemaker ngale epa asusulu ela talata mailo unu sole va aila tu sipa unik mamulu Olo fanu e folai ma ataua Molile fa malo I matoya na mua Tanga vai osio unu upelele Waba aya wanyanya imote fatetele Tanga oe satu yo unanga Tama Samoa asa ana Tagita ole ni bahasa Na mepa susulu oe ile anganga Na mepa susulu oe ile anganga Despacho sa moana no ule na Le olo oi imata ota mata Oh 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 Olo fanu e folai ma ataua Molile fa malo I matoya na mua Tanga vai osio unu upelele Waba aya wanyanya imote fatetele Tanga oe satu yo unanga Tama Samoa asa ana Tagita ole ni bahasa Na mepa susulu oe ile anganga Tanga oe satu yo unanga Tama Samoa asa ana Tagita ole ni bahasa Na mepa susulu oe ile anganga Na mepa susulu oe ile anganga